teman-teman. Nah, lagi jalan sama si Kim mau belanja. Yang nanya kalau habis belanja bawa sama apa? Nih sama troli. Sama troli belanjanya teman-teman. Jalan kaki aja karena deket. Sama si Kim hari ini belanjanya. Salah si abang di rumah lagi bikin presentasi dia senang belajar kan. Di Kimi yang aku bawa ajak belanja, yang udah kecil sama si abang sama papa di rumah. Push den mal. Kind ist normal, dann puste das. Wo ist das? Terik banget siang ini. Udah jam 12 sih. Azan zuhur nanti 1:30. Kimi, hold nochmal. Push the Blumen. Wie heißt das, Kimi? Wie heißt das? Hey Kim, hast du noch? Hast du gesehen? Ada nggak? Tapi panasnya nggak nyengat gitu sih siang ini. Cuman terik doang mataharinya. Cuman nggak panas ngelengket gitu, nggak. Karena angin. Hah? Was ist das? Ein Kohlweißling. Hä? Was? Ein Schmetterling, der heißt Kohlweißling. Schau mal da. Habe ich nie gesehen. Wo? Ist das nicht? Nein, ich weiß nicht. Wo ist das? Hier. Ah, die weiße. Schön. Kupu-kupu. Nggak lihat tadi. View siang ini. Itu TK teman-teman, gedung yang di tengah itu. Playgroup sih lebih tepatnya, daycare. Ntar sore mau main kesini sama si Kim mama abang sama adek-adeknya. Kimi, was kochen wir heute, Kimi? Kamu mau apa, Kimi? Mau makan apa? Kari? Gulai. Kari is gulai. Wie sagst du das? Gulai. When chicken curry? Hähnchen curry? Wie sagst du das? Gulai? Ayam. Masih vergessen. Lupa dia, sering sebut gulai ayam tapi lupa kalau ditanya kayak gitu. Cerah banget. Sepi siang ini, kirain rame. Biasanya rame tuh siang-siang gini. Hari ini enggak. Cerah ya. Enak buat main nih. Ntar deh, habis makan siang kita main bentar ya. Belajarnya diundur malam aja. Itu biasanya nyala air di belakang situ, air terjunnya. Cuman nggak tahu mati. Biasa pas summer gini nyala. Kimi, wasa Inta lauf nih. Wasa da Inta lauf nih. Wasa. Ne unta, also normalerweise gibt Wasser, oder? Wenn Sommer. Kannst du Wasser spielen? Schon, aber es läuft noch nicht. Noch nicht? Wann läuft das? Ich weiß nicht, irgendeine Uhrzeit. Kata si Kim, ada jamnya nyalanya. Mungkin sorean kali ya. Ntar coba lihat, mungkin aja nyala.
aku mau belanja ke Denner namanya teman-teman. Jadi aku kalau belanja itu yang deket sini itu cuman Denner namanya, terus Migros sama Coop. Nah Migros sama Coop itu seberang-seberangan, itu lebih dekat rumah, cuman 100 meter. Kalau Denner 500 meteran lah ya ke belakang. Ini lumayan jalan kakinya. Anak-anak bagus buat jalan kaki. Nah Kimi, spazieren. Nah ini kaufen. Oke, ikutin. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini stasiun teman-teman. Tuh ya, ada tulisan efeknya. Itu stasiun itu. Toko stasiunnya. Nah di sini stasiun kecil sih, sama buat bus ya. Nah, itu busnya tuh. Sana naik kereta. Dekat kemana-mana di sini. Nah ini pos di sini. Itu pos teman-teman, jadi kalau ini tinggal masukin. Ini yang disewa nih modelnya nih, pos box. Nah situ supermarket yang biasa kita datang untuk belanja, Denner. Tapi milih-milih belanjaannya, nggak semua di situ. Masalah ya, untuk nyari yang termurah di mana, yang bagusnya di mana gitu. Kalau daging masih ada di belakang. Di Denner ini biasanya. Kalau sayur biasanya di Migros namanya. Kalau Coop bagusnya buat minuman. Sekarang kita ke Denner. Tuh. Di, hai, dah. Croissant, Choco croissant. Apa mahal? Nice. Nah ini. Oh. Nee, die andere nemen. Dat is klein toch? Geht er nein? Schwierig. Gib Mami das. Nein, ich glaube, es kann es. Bro, ewig. Ich hab's. Also. Orang. Ja, gut. Jetzt nehmen wir. Itu. Ja. Oh, hier Zwiebel. Zwiebel und Karot. Mami bro, karot. Ini harga per kilonya. Terus bawangnya begini dong. Kalau ini schön aussehen. Ya ini harga bawangnya. Ya. Und paprika. Ada paprikanya setengah kilo segini. Apa mana? Kamu mau buah apa? Frukte heißt buah. Nah, ini nggak ada bijinya nih. Sosis harus dusun sosis tuh kurang. Sosis, hati-hati bilangnya teman-teman. Iya, harus susah ya.
No eins. Gut. Oke. Sekarang mau tofu Kimi. Tahu. All dry Stück. Dry ya. Ini hati-hati ya. Kalau ada gambar kayak gini berarti babi sama sapi. Jangan diambil. Das ist dry Stück. Wackelpudding. 35 Franken 85. Ja, hat 2 Stück, oder? Ini oder? 2. Jetzt hol Kimi. Papa mozzarella 2. Ya, mozzarella 2. Ups. Ja, jadi kan so nehmen. Ja, ja, bitte. Ne? Das ist normalerweise. Kucing. Der Verkauf ist dein Eine Kucing. Du bist bereit für den nächsten Karriereschritt? Mach ihn mit uns. In Filialführungsteam kannst du beweisen, was du drauf hast. Dein Wissen weitergeben, etwas bewegen, Führungserfahrungen sammeln und ein Harga berasa Jasmine. Minum alkohol. Ya ke situ ya. Ini bilang mau lewat belakang, tadi lewat sini kan? Hah? Zu diese Firma, mehr Druck. Lewat sini sekarang. Belanjanya teman-teman, nih. Ini kayak gini belanja, jalan kaki. View di belakang cantik deh. Udah lama nggak jalan ke belakang situ bukit. Ntar kapan-kapan pas papanya lagi libur kita jalan lagi ya. Kita ajakin kalian tur. Ini Kimi. Kita langsung. Cerah banget. Nah ini jalan di belakang. Misalkan kita lewatin sekolah. Nah, ini lewatin ini gereja depan. Kim. Bisa ya? Berat nggak? Naik ada? Yang kecil-kecil taruh di kantong segini. Terang terik, cantik hari ini cuacanya. Ini. Mungkin kita lewatin doang. Ada halte bus di situ sih. Jadi kalau mau naik bus ke kota lain bisa dari sini atau dari stasiun tadi atau di toko sebelah, toko satu lagi, Kop namanya. Nih. Nah di sini, di gereja sini, nggak dalam gerejanya ya. Di samping gereja ada satu bangunan lagi yang biasanya buat Culture Cafe namanya. Nah aku join Culture Cafe itu semua pendatang dari beberapa negara berkumpul untuk memperkenalkan budayanya masing-masing. Aku join karena aku mau mengenalkan Indonesia di sini. Nah ini gedungnya itu tuh yang merah putih itu.
buat ngumpul-ngumpul. Dekat teman-teman, udah mau nyampe rumah. Depan rumah tempat tinggal kita. Udah sampai. Nah, saya lewat sini tuh, samping rumah ini. Kalau enggak pulangnya ini kita lewat jalan satu lagi. Udah nyampe deh depan rumah. Sampai rumah lagi. Habis ini mau keluar lagi sih ke toko yang satu lagi. Was machst du jetzt? Also jetzt muss ich kann nicht den Steckbrief machen, weil Kinder und Maxim haben waren die ganze Zeit raus. Drückt, dann wurde alles der Steckbrief gelöscht. Also mach nochmal denn? Nein, jetzt mache ich einfach nur so mit Nami. Ah, okay. Kenan las to abang matas was machst du? Nein, für Maxi. Maxi las abang mas, okay? Abang tam lenen. Abang mah di PowerPoint foi, so abang kan erklären na. Ich habe Kinder vorhin auch gesagt, später machen wir Telefon. Ja, genau. Später abang zeigt dir Blumen, oder? Blue ist das. Dia mau ngasih tahu adik-adiknya soal tentang bunga katanya. Mami, ist diese Croissant, die du später kaufst, denn für uns? Ya, Mami kafe tuh kocok. Oke, Mami geng kafe bener Kimi ya. Bis gleich anständig, okay? Nicht so laut, Papa oben da. Ja, Bro, etwas geht, so abang udah Papa. Wir sind anständig. Ya, gut. Tschüss, bis gleich. Nah, sekarang kita ke Kopsa Migros sama ya. Dekat teman-teman. Nih, ini tinggal sini nih. Tuh, ding dong, Kimi. Nah, depan tinggal nyebrang situ tuh. Kim, deket banget. Tuh teman-teman, Migros mantap nih. Kim. Tokonya di depan supermarket. Seberang-seberangan. Migros sama Top gitu. Sekarang kita ke sana. So, jetzt gehen wir zu semua teman-teman. Oh, pilihannya banyak banget. Coba kalau nggak ada orang enak videonya. Ini teman-teman, lumayan gede sini. Kalau yang gini nggak ada orang enak. Mami, können wir noch mal das? Ya, kan yang main. Halt an. Seberang tokonya, nyebrang yuk. Kita masuk. Jetzt. Oh, awal ya? Oh, rotinya juga udah habis. Croissant, croissant. Jetzt auch Papa Eiskaffee. Film oder so. Ja, Salami, die normale Salami oben. Na, kannst du nicht, Mami muss nehmen. Nicht ganz fertig, dann müssen wir nur noch das. Ya, und Papa, apa soalnya? Apple juice-nya Papa belum. Tuh alkohol di belakang sana. Ya, entah. Teuer.
Hast du? Können die so essen? Ya, sama. Kelar. Jalan pulang makin. Kimi, was hast du, Kimi? Chips. Zeig Mami mal, was Chips hast du. Nah. Itu ada apa ya? Mami, das sind Känguru-Chips. Ada setiap belanja gitu. Sekarang promonya di Coop itu enak, kalau di Coop itu ada promonya gitu teman-teman. Tiap bulan ada aja. Dapat dia belanja berapa gitu kan. Terus dikasih kartu gitu yang bisa di yes. Ke rumah lagi teman-teman. Ini teman-teman, jadi tiap belanja, ini lagi promo di Coop namanya. Setiap belanja berapa gitu terus dapat kartu gini. Nah, biasanya nggak boleh milih. Jadi dikasih tinggal diambilin gitu doang. Nah, ini tadi dikasih nih. Ini yang hadiahnya Oreo, nih ada nih. Item-itemnya di sini. Nah, terus ini gummy bear. Ini yang vegan. Vegan itu berarti nggak ada gelatinnya. Kalau gelatin itu dari babi ya. Kita selalu beli gummy bearnya yang nggak ada gelatin, yang vegannya. Nah, ini karena udah kenal sama kasirnya, jadi dipilihin. Tadi gratisnya ini tau nggak sih harganya berapa? 2,85 Swiss franc kan teman-teman, 100 gram doang. Tapi gratis sih tadi dari kartu ini. Nah, jadi modelnya itu kan ada 4 nih yang harus di scratch ya. Nah, di rabel sih bilangnya sini. Nah, kalau cuma 3 doang yang boleh dibuka. Kalau 3 api gitu baru dapat ininya. Kalau satunya beda gambar nggak boleh. Nah, di fail, gagal. Ini ada nih. Next kalau belanja tinggal kasih ini, dapat gummy bear-nya. Yang tadi si Justin satu lagi nggak bisa. Ini Oreo-nya nggak dapat karena ini gambarnya gold kayak awan gitu. Jadi 2 api 1 awan, jadi gagal, nggak boleh. Yang satu harus tetap tertutup. Nah teman-teman, biasanya nih harga ayam ini berapa kilo nih ya? Kayaknya 2 kilo lebih deh satunya. Ini harga ayam ini biasanya per kilonya nih, harga per kilo biasanya segini nih. Ini 2,2 kilo. 2,2 kilo harganya dari 15 Swiss franc kan, kan 15,35. Terus jadi harganya separuh. Kebetulan aja tadi nih, kayak aku beli tadi 2 biji, 2 pack. Ini sama nih, ini juga harga 2,1 kilo 14. Ini harga normal ini, normalnya. Terus jadinya separuh harga lagi. Nah kalau yang beku itu harganya 2,5 kilo sekitar 18 Swiss franc kan. Nah ini karena lagi murah aja nih, lagi promo. Oh nggak segini. Indonesia ayam per kilonya berapa? Aku udah lama nggak tahu nih. Kasih komen, kasih harga di bawah ya, aku pengen tahu.